ke discretionary grant ke bedai ke jingirap pisa ke peman MLA uyo shipolak haga shisnem ke dei kamat ke baki MLA kia tai nia markeliang kata tang hadien ke jingpen pau pajba chung MLA ke South Shillong constituency uba sanbor sulai hakilat pathai ke bor ye ke baula kentho ikiwe pat ki MLA haba kentho iki MLA klem da pen pau kerteng yeno uba sanbor long badon ki MLA ki pempenon kam hok setia ye keni ke grant badai lor keni kala pelong iki MLA ke Voice of the People Party VPP ban peninia haga shipo trik unai lor arajar pusau nakaliang MLA ke Maulai constituency ba Bright Starwell marbanyang ula ai ke jing pensyai da ke boong bakeni ke grant kamde na benta ke bai dawai lani bai school kumbala ke do Henry ke Shong haga jing start MLA kumdo ban penon kam yaka na lor kata ulong basngau thumula baki MLA ki bela job gunsien menchua kim jukran barki pajba ru kim tebi ai helor kene badai hadien bami ka VPP kin sapen pau yakini baro don ru ki ba persang ban penstu baklai yaki yo pajba mo o ban ong ba beli kita ki MLA jong ka VPP beli ki puri mo ngahong ngakamau dang marchun sedang ni tang ka diskusi ran lu kam pat poi su MLA ki don ki wei pat ki lami skmat ban ong ba beli ki MLA jong ka VPP ki puri ya gani ke diskusi ran ni ongin puri neng akwa ban thu khwa jong pi ni por bom ta la khot ya ka discretionary grant no discretionary grant pihak ban sutu ni ke ketien discretionary kawan nak ketien kawan ketien discretion ka bamut ba ka shong ka jing start ka jong u MLA ka ketien discretion no ka shong ka jing start jong MLA kumnu upenokam ya kata ka shipho la kam dei ke bai dawai kam dei ke bai kot kam dei ke bai school mo ngaju ong i pai ba la da kan dei ka discretionary grant la pi ong ka dei ke bai dawai balik ke sarkar kam khot be ke scheme bai dawai ban suk MLA ru mo ka scheme bai dawai tengan ai da lalu tengong lalu da ka scheme bai kot ngan ai da lalu tengong lalu nei nei la khot e kam dei ke scheme bai dawai kam dei ke scheme bai kot nei la khot e ka discretionary grant balik ka shong ha ka jing sta jong MLA kumnu penokam ya kata mo ngin numbang wat puslai ki MLA jong Voice of the People Party ken numbang en rengin sa ai jing khen ha wi bat kanir ngin hapan ai jing khen cha sarkar kumnu ngi penokam ya ka discretionary grant mo ama kis tu baklang na ju ong ngi we mo ong kumnu ka sarkar kan bu sei ta scheme bai dawai kumnu ka sarkar kan bu sei ta scheme bai kot school bai school nga pensyai ki pat ba bagi wan sanga Dong, mo ka sarkar kan dei ka sarkar ka bale ben dei hapan pet ba kita ki ba sarkar ka ai ki di ban trekam hok ke mo di ban trekam hok ong ka sarkar kalau di amnu habi di ba kokot khia i dispensary ki don kan di hajan tei ka state dispensary ka ba remdu apok ke jala ka jmi ka don hang tei ka dispensary ka don nang ta ki PC ki don nang ta ka CC ka don nalo kata ki government hospital ki don ka civil hospital ka don Bani tak kata, nampak kekot kekiah ke sarkar, kelawara lui ke skim, mau ke bagi tip pajak ke MHIS, barang dongeng kita duk, mau kita jenjar, nanti manu kita enroll itu, register ini pakai MHIS, ada pang, ada sistem kebut sanlah, mau tolong ke jingeran. Rehot, haba pang pat kita ki kendor, mau kita jimpang bapio ke cover 90% dan ke cover 100% dan ke cover 100%. Ke sarkar ada penbiang lut. Tapi try ke sarkar kalau penbiang kata. Karena dokam man IC scheme by dawai. Ini mau terang om, lada pilet ban sim dawai hantai hapo dispensary na juong ikli buan. Lada pilet hantai pilap bagi doktor kimbiang. Pilap bagi dawai kabari banyo mio ong wan pentip sana UMLA jongpi ba kadai ke kamram ka jonga ban penti kena ban make sure ba ki doktor kidon nang ta pade ki dawai kidon kata ri kamram ka jonga pala dai liat kan ta pa ba nginom na kam bai dawai katika dispensary ka jongi kan ba ka PC ka jongi kan ba ka CC ka jongi kan ba ka civil hospital ka jongi kan ba mo pa ba kata ri ko ba haju por om balik kam tan chu ka scheme ban ai by kot lalu by school. Oh kita sarkar kalau ada pengkret. Namara boleh kidon ru pat ki school kidon ki school mo school sarkar kum ka government school kidon ki deficit school ki adult school SSA school
Kau sorkar kalau play kenang nak kita kawan nak kalau yang kau kam duna. Mau kau bangin kau bor berpa city school private kibaren. Mereka sorkar kau pendiam. Bagai ada way nak produk jom ka government school. Napa sampai nak government boys high secondary school. Mau dia nak lo kata. Mau teng mau teng don kibreu agak jenis school tu kia pak school kibaren. Ngajuang ini mau pak school kibaren. Ladam nak pensiu by school. Soal pak membeli set kita. Mau sorkar kau pendiam. Kat kum ke jingla. Mau ngepi ngang ada way. Ini pa janglah kemla banbu ke private school mensua. Kipa nga po ke government school. Bagai produk jong ke government school. Dan dia mengatakan mo kiskim gidon. Ini hapan su kiskim ke bakum no. Mo ka DG gidon discretionary grant ke bong. Nei ya kata lai haga jinsta jong ki MLA kumno ki penongkam. Nei ke ngaso thamula ini si ki bamta. Gidon ki MLA ki long MLA Lighton Southern. Kidang ya keren ya ke discretionary grant dalam ke VBP. Mensyam juda betit kim jukran ni ruki. Ya ke discretionary grant. Rengang apa kemana nam tak pai ba nam sosnong mulai kamtam ki nom kit kam snong. Mong lawan sosnong jopi akan mau mulai marsin jot ke election. Let mani mak snong po mulai. Ban ai khublei pai ba nam sosnong bal kersan ya. Amal kisnong. Let ban ai khublei terpang. Ya kisnong ya kawai po kisnong. Hadir nang ta pan let ban ikendu ikenong penyat snong. Nadu ki members of executive committee ki seng sama snong bat ki long kemi. Pok snong lebat ki pai ba kat ki bawan. Bat habang let satu ngabatai ki ngompet kumu MLA ngayatu ki kini ki skim ki badan. Hanga mo SRWP nangta DTFM ISYDP ba kumjuru ketuka IADP CDP. Ngalabatai ki bang laitu ikiru ba kumnu on pentrei kam yaki. No nalo kita laitu ikiru bagadon ru ka discretionary grant. Ngalabatai asusnei itu MLA berquestion yang ini ki MLA jong VVP. Nengong la piwan po mulai ngago MLA marsin jong kapisa kapat boy the scheme 4 sanction. Neng la pensai ki pai ba. Mo kini di scheme. Ada patai what ik discretionary grant mo kini ki nong penyak sinong kidon ni kin saki. Ada keren ada pensai yaki marsin jong Begini di kebahak pada sorkar kamang berkumpul menteri kami kadon ke guidelines. Bangimlah penyakit na ke guidelines pada sorkar kelabu. Bahkan menteri kat kumki guidelines pada sorkar kala betah. Mo, dengan sekuat aban pensyai. Amatun di batai start. Mo, hari sisa kita bak nanti konsensi. Di dongkam dan keli yaki. Mo, lakata post nem pi penongkam dulu. Ya kita ke diskresi dan. Ai ke jikeni topi. Buat kuslai. Buat takli mapi. Yagi MLA juga voice of the people party. Ini ngakit ya kabram. Baru pai ba juga sudah mulai bagi kisau di konsensi ru di pai ba wasta. Bawa pemla dan supen biye pentame ban batai ya ke kabam somnia. Oh, ni kum ki MLA juga voice of the people party. Habashai klem dale tu. Klem dalam gerudo ka bacing pekat yo nong ya lebih simet. Habashai gen pentre ya ke skim kumba kadai banlong. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpanyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam syed yaki. Balehi banai kita. Kadon kawe kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya